jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako ntsindwa ndapfa. Habuze umurongozi w'ubwenge n'ibintu ntibigenda neza, usanga kubwo kubura ubwenge akora ibintu bitari byo, ntanabikore mu mwanya wavyo. Kubwo kubura ubwenge usanga avuga ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Iyakure Official, akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero hari amakuru akomeye cyane atugezeho. Murabizi yuko mu minsi ishize mu mujyi wa Uvira habereye intambara ikomeye cyane yahuje abasirikari b'u Burundi, abasirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'umutwe wa M23. Rero iyi ntambara yaje gutuma abarimo FDLR, FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo barasukira mu gihugu cy'u Burundi babona ubuhungiro muri icyo gihugu. Ariko kuri ubu ngubu aba basirikari bahungiye muri icyo gihugu nyuma yaho babuze inzira ibasubiza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nk'uko u Burundi bubivuga bakaba bavuga ko babona ko intambara ya M23 ikomezwa n'ingabo z'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwo ruhakana ko rutigeze rugira uruhare na rumwe mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse kurinda imbibi zarwo. Biravugwa ko bashaka kugaba ibitero ku Rwanda, by'umwihariko izi FDLR zagiye mu Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi. Hashize iminsi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yumvikana avuga ko biteguye guhangana n'u Rwanda, ndetse no ku munsi w'ejo nk'uko tubiheruka mu makuru yacu yabanje uyu munsi hari ibyo yatangaje ku gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi amakuru atugezeho ava muri service de renseignement cyangwa se mu nzego z'ubutasi atumenyesha ko u Burundi buri gutegura akantu ku buryo bashobora kugaba igitero ku Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bace intege iki gihugu ndetse bace n'imbaraga umutwe wa M23 nk'uko bikomeje kugenda bivugwa muri service de renseignement cyangwa se mu makuru dukesha ubutasi. Niyo makuru rero tugiye kugarukaho muri aka kanya, akaba ariyo makuru akomeye cyane turi bugarukeho, ariko by'umwihariko twaribuze no kurangiza tukubwiye uko bimeze ku mirongo y'urugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ndagira ngo nkurarikire ko wajya munsi y'iyi video ugakanda kuri subscribe ndetse ukibuka no gukanda ku ijambo like cyangwa se ukande ku gakumwe kugira ngo utume inkuru yacu igera kure hashoboka. Ni amakuru rero ntumiyemo mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abatwumva muri mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, Tanzania, Kenya ndetse n'ibindi bihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika. Mupfa kuba mushobora nyine kumva aya makuru mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ni nako kandi mpaye ikaze mwebwe mwese mutwumva muri diaspora zitandukanye, abari ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Ni amakuru rero akomeye cyane tugiye kuganira ku bijyanye n'ibitero biri gucurirwa mu gihugu cy'u Burundi, bavuga ko bashaka kugaba ku Rwanda, aho u Burundi bwasizoye buvuga ko bugomba kuzahangana n'u Rwanda, bashinja kuba bashaka kuzatera igihugu cy'u Burundi banyuze mu mujyi wa Bujumbura binjiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiraha kandi ku munsi w'ejo ingabo z'u Burundi ndetse zifatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakoze igikorwa cyo gusenya ubwato bwa M23 bwari mu kiyaga cya Tanganyika. Ibi ngibi rero byaherekejwe no kuba M23 nayo yarahanuye indege ya Sukhoi 25 ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Binarangira rero igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuze ko bari buregere Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bongere kubwira u Rwanda barushyireho igitutu, ngo kubera ko intambara yongeye kubura kandi irakomeza, kandi mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zategetse u Rwanda guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi zivuga ko zihanganye n'ingabo z'u Rwanda aho barwanira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero u Rwanda rutera ishoti rukavuga ko nta musirikari n'umwe warwo uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uretse kuba gusa u Rwanda rurinze imbibi zarwo, aho ruhana imbibi n'ibi bihugu bitandukanye birimo Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero twabivuze mu ncamake, ni uko muri Repubulika y'u Burundi hari ibitero bitegurwa bifuza ngo kugaba ku Rwanda. Ni nyuma y'aho igihugu cy'u Burundi cyumvikana
kivuga ko u Rwanda rwiteguye kuzagaba ibitero kuri iki gihugu ndetse bakaba bavuga ko u Rwanda rwiteguye guhindura ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye rukoresheje ababa muri Red Tabara ndetse n'impunzi zahungiye mu Rwanda aho zahunze nyuma yo kugerageza gukora kudeta mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko iyo kudeta igapfuba ntibashe kugera ku mugambi wayo ngo bahirike ubutegetsi bw'uwari perezida w'iki gihugu ariwe Pierre Nkurunziza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye umunsi ku wundi yumvikana avuga ko icyo bapfa n'u Rwanda ari uko bahaye icumbi cyangwa se bahaye ubuhungiro abagerageje gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 nyamara u Burundi bwagerageza kubasaba u Rwanda rukabimana aho ruvuga ko rudashobora kubatanga bitewe n'amasezerano mpuzamahanga avuga ko imfungwa za politiki zidashobora guherezwa igihugu zikomokamo mu gihe icyo gihugu hari amakuru agaragaza ko bashobora kuzigirira nabi. U Rwanda rero uyu munsi wa none rurimo rurashinjwa kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse Kongo nayo nk'uko bisanzwe kandi bitanashidikanywaho ikaba ikorana na FDLR mu ntambara rero iherutse kubera mu mujyi wa Uvira no mu bice bya Kamanyora byatumye M23 isunika ingabo z'u Burundi, ingabo za Kongo ndetse na FDLR na Wazalendo binjira mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko rero u Burundi burimo butanga umusada ukomeye cyane kuri izi ngabo zahunze zinjira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo batake igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru ava mu butasi ari kugenda abitangaza. Ni amakuru rero tutapfa no kuvuga ko adafite ireme bitewe n'uko perezida w'u Burundi nk'uko n'ejo yabigaragaje mu kiganiro yari kumwe n'abanyamakuru yavuze ko u Rwanda rwiteguye gutera igihugu cy'u Burundi ko kandi rwakomeje kugenda rwerekana ko rudafite ubushake bwo kubihagarika. Amakuru y'ubutasi rero aragaragaza ko u Rwanda rushobora kuba narwo rurinda imbibi zarwo ku buryo bukomeye cyane, ariko u Burundi nabwo uyu munsi wa none nk'uko ubutasi bubigaragaza biravugwa ko bari gutegura akantu ku gihugu cy'u Rwanda, aho bivugwa ko bashobora kugaba ibitero mu rwego rwo gutera ubwoba ingabo z'u Rwanda ndetse no gutuma bagabanya imbaraga bashyira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakagaruka gucunga imbibi zabo. Ni amakuru rero dukesha inzego z'ubutasi z'u Burundi, aho bivugwa ko aba bahunze barimo FDLR nyinshi zihagije ndetse n'ingabo za Kongo za FARDC n'Abarundi bakora uko bashoboye kugira ngo batangize intambara ku Rwanda, maze intambara zibe zishobora kuba ebyiri. Hari tere y'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho ingabo za M23 zamaze kwigarurira ibice bikomeye kandi bihuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umujyi wa Uvira ukaba warateje ikibazo gikomeye cyane ku bukungu bw'u Burundi kubera ko uyu mujyi warimo ibintu byinshi bifasha leta y'u Burundi birimo nk'ibitoro, kuko u Burundi niho bwakuraga ibikomoka kuri peteroli ariko uyu munsi wa none ntibakibasha kubibona. Biravugwa ko rero bashaka kugaba igitero ku Rwanda kugira ngo barebe ko nibura M23 ishobora gucika intege ikaba yasunikwa ikava mu mujyi wa Uvira ndetse bakongera kwisubiza ibice bibahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo hongere koroshywa ubuhahirane, ndetse n'ingabo z'u Rwanda bavuga ko zishobora kuba zarinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barebe ko zishobora gusubira inyuma mu rwego rwo kugira ngo zijye guhagarara ku nkiko z'u Rwanda zihuza u Rwanda n'u Burundi. Ni amakuru rero dukomeje kugenda dukusanya kugira ngo tuze kuyakugezaho 5 kuri 5. Ibi ngibi rero twakugezagaho ni ibivugwa kandi dukomeje kugenda dusesengura tunareba twakira andi makuru abihamya neza, tukaba turi bugaruke mu makuru yacu ataha tubivugaho 5 kuri 5.